Kuri imibare y'ishyirahamwe ry'imiryango iharanira ubutabera ndetse no kugeza mu nkiko abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi bakishayisha CPCR ikabigaragaza ko abagera ku 100 bagizwe muri jenoside yakorewe abatutsi haba mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye ngo baba mu Bufaransa. Mu baba cyangwa se bafatiwe mu Bufaransa barimo Felicien Kabuga, Pascal Simbikangwa, Octavien Ngenzi na Tito Barahira, Claude Muhayimana, Laura Bukibaruta, Agathe Habyarimana, Aloyizi Ntibiragabo, Philippe Manier, Sostene Munyemana, Laura Serubuga, Eugene Rwamucyo n'abandi. Kabuga Felicien kuri ubu ari kuburanishwa n'urwego rwasigaranye imirimo y'inkiko mpanabyaha ziriho rwashyiriweho u Rwanda RMCT ruherereye Irahe mu Buholandi ku byaha akurikiranyweho byo kuba umuterankunga wa mbere wa jenoside yakorewe abatutsi. Benshi bakabibaza niba urubanza rw'uyu musaza w'imyaka 89 ruzakomeza, cyane ko kuri ubu rwasubitswe bijyanye nuko ari gukurikiranwa ngo harebwe niba agifite ubushobozi bwo kuburana kuko ngo arwaye indwara zitandukanye zirimo niyo kwibagirwa. Nubwo abakoze jenoside bahungiye muri icyo gihugu kuva jenoside ikirangira, urubanza rwa mbere rwaburanishirijwe mu Bufaransa rwabaye muri 2014 bigaragaza uko iki gihugu giseta ibirenge mu gufata no kugeza mu butabera abo banyabyaha. Muri abo bose rero baba mu Bufaransa, 3 muri bo nibo bamaze kuburana bidasubirwaho, barimo Simbikangwa Pascal wakatiwe igifungo cy'imyaka 25, Tito Barahira na Octavien Ngenzi bahoze ari ba burugumesitiri ba Kabarondo bamaze gukatirwa igifungo cya burundu, na Claude Muhayimana wari umushoferi wa hoteli yari mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ku Kibuye, akaba ashinjwa kuba rero yaratwaraga intagondwa z'abahutu n'abasirikare bagiye kwica abatutsi ku misozi yo hirya no hino muri Kibuye, ndetse yagize n'uruhare mu gitero cyagabwe ku kigo cy'ishuri cyo muri ako gace muri Mata umwaka wa 1994. Uyu mu mpera za 2021 yajuririye igifungo cy'imyaka 14 yari yarakatiwe, kimwe na Laura Bukibaruta ushinjwa ibyaha byo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Kuva CPC rero yashingwa imaze gutanga amadosiye agera kuri 35 y'abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Barimo umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, Agathe Kanziga Habyarimana wari umwe mu bayobozi bakuru b'akazu kari kagizwe n'intagondwa z'abahutu bafatwa nk'abacurabwenge ba jenoside. Muri 2007 CPCR kandi yatanze dosiye ikubiyemo ibirego uyu mugore ashinjwa birimo gucura mugambi wa jenoside, gutera inkunga abayikoze ndetse n'ibindi byibasiye inyokomo. Nubwo iperereza ryamukorwagaho ryaje guhagarikwa muri Gashyantare 2022, uyu mugore muri 2020 yongeye kumvikana mu iperereza ryakorwaga kuri Paul Baril. Capitaine Paul Baril ni umujandarume w'umufaransa wakoranye ibya hafi na leta ya perezida Habyarimana Juvenal, ndetse yanagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu buryo butaziguye. Raporo nshya ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 yagaragaje ko Agathe Habyarimana Kanziga yahungishijwe ku busabe bwa François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa icyo gihe, ngo Habyarimana yishwe ku mugoroba ku itariki ya 6 Mata mwaka wa 1994. Bukeye Agathe abyuka ahamagara kuri ambasade y'Abafaransa abasaba kumuhungisha kubera ubwoba yari afite ko nawe yakwicwa. Kuri ubu rero uyu mukecuru imyaka 80 aba muri perefegitura ya Essonne bitemewe n'amategeko nk'uko amakuru abivuga, no kuvuga ko ahaba nyine mu buryo butemewe n'amategeko. Mu bandi rero batangiye amadosiye barimo Ntibiragabo Aloyizi wahoze yashinzwe ubutasi bwa gisirikare ubwo jenoside yatangiraga mu mwaka wa 1994 yashyiriweho n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho Rwanda STR. Raporo zo kumufata ku bijyanye n'amategeko yashyizweho yaragambiriye kurimbura abatutsi. Ntibiragabo ari mu batari bake rero ngo bakekwaho rero uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi baba mu Faransa. Yasabye ubuhungiro arabwimwa ku mpamvu zifitanye isano n'ibyaha akekwaho, ariko ntihagira igikorwa ngo abe yakurikiranwa kugeza magingo anga. Muri 2020 u Rwanda rwandikiye Ubufaransa busaba ko yakoherezwa mu gihugu, ndetse yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi na polisi mpuzamahanga, ariko ntibyakorwa. Kugeza ubu akurikiranwe ibyaha birimo ibyibasiye inyokomuntu, ari no mu bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR akanawuyobora. Philippe Hategekimana wahawe ubwenegihugu bw'Ubufaransa muri 2005 ku izina rya Philippe Manier, nawe biteganyijwe ko azatangira kuburanishwa n'urukiko rw'i Paris, Cour d'Assises de Paris mu Bufaransa tariki ya 10 Gicurasi kugeza ku itariki ya 30 Kamena 2023. Philippe Hategekimana uzwi nka Biguma akomoka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Biguma rero w'imyaka 65 ashinjwa kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside muri Nyanza
muri Mata umwaka wa 1994 bikajyana n'uruhare yagize mu kwica abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Nyamure ndetse n'uwa Nyamugari. Dr Munyemana Sostene nawe ategereje kuburana kuko urukiko rw'Ipari mu Faransa rwemeje ko uyu mugabo uregwa ibyaha bya jenoside azaburanishwa muri uyu mwaka. Urubanza rwari rumaze igihe kirekire rutegerejwe nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Dr Munyemana wabaye mu Faransa kuva muri Nzeri 94 yarezwe ibyaha bya jenoside mu mwaka wa 1995 ariko byasabye gutegereza imyaka 28 kugira ngo ubutabera bw'Ubufaransa bubashe gufata icyemezo cyabwo niba ahamwe n'ibyaha cyangwa se ari umwere. Inyandiko ziyahoze ari komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside CNLG zigaragaza ko Dr Munyemana yagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi murenge wa Tumba Huye no mu yahoze Perefegitura ya Butare muri rusange. Mu bandi bategerejwe kuburana barimo Rurabu Kibaruta wakatiwe igifungo cy'imyaka 25 n'urukiko rwa rubanda rw'Ipari rumuhamije uruhare yagize mu yicwa ry'abatutsi ryabaye mu yahoze Perefegitura ya Gikongoro yayoboraga. Nyuma yuko arekuwe ku bw'ubuzima bwe ngo butari bumeze neza yahise ajurira icyo gifungo yari yahawe na n'ubu hategereje umwanzuro uzafatwa. By'umwihariko rero Bukibaruta ashinjwa gushishikariza abatutsi guhungira mu yahoze ari ishuri ry'imyuga rya Murambi abizeza ko nibahagera azabaho ubuhungiro, ibiribwa, amazi n'uburinzi, nyamara bakaza kwicirwa. Yashinjwaga kandi kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abatutsi barenga 90 bigaga ku ishuri ryisumbuye rya Marie Merci Ikibeho. Ku itariki ya 7 Gicurasi umwaka wa 1994 Perefegitura ya Gikongoro yarayoboye yagwema abatutsi bagera ku bihumbi 125. Ubwo mubare rero munini cyane w'abari mu Faransa urimo na Serubuga Laurent wabaye umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda FR umaze imyaka isaga 20 atuye mu Faransa. Uyu ni umwe mu bashyirwa mu majwi nk'abacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994. Ni umwe mu basirikare bakuru 11 bazwi nka 11 camarades du 5 juillet en 1973 bahiritse leta ya Gregoire Kayibanda tariki ya 5 Nyakanga mwaka wa 1973 bakimika Habyarimana Juvenal. Ingabo za FR zatsinzwe n'iza FPR Inkotanyi ndetse zigagarika jenoside. Colonel Serubuga yahunze anyuze muri Zaire aca muri Kenya akomereza mu Faransa aho yageze 98 atura mu mujyi wa Strasbourg. Ku itariki ya 6 Mutarama 2001 imiryango myinshi cyane yamureze mu rukiko rwo muri aka gace ariko ruyitera utwatse kubera kubura ibimenyetso. Eugene Rwamucyo ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi 94 nawe ari mu bategerejwe kuburanishwa mu rukiko rw'Ipari Cour d'Assises nubwo itariki y'urubanza itaremezwa. Rwamucyo imyaka 33 yavukiye mu yahoze ari komine Gatonde mu Ruhengeri. Yari umuyobozi w'ikigo cya kaminuza y'u Rwanda cyitwaga Centre Universitaire de Santé Publique de Butare. Ashinjwa kuba yari ku isonga mu bateguye jenoside mu mujyi wa Butare. Rwamucyo ageze mu Faransa hawe akazi mu bitaro bya kaminuza bya Lille, nyuma akorera ibitaro bya Maubeuge, ahagarikwa mu kwakira 2009. Ibyo bitaro bimaze kumenya ko ashakishwa kubera uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Tariki 26 Gicurasi 2010 yafashwe na polisi mpuzamahanga hashingiwe ku mpapuro zo kumuta muri yombi zatanzwe n'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Afatirwa mu irimbi rya Sanois aho yari mu ishyingurwa rya Jean Bosco Barayagwiza waguye muri gereza y'umuryango w'abibumbye muri Benin. Rwamucyo yafunzwe amezi 4 gusa arekurwa ku itariki ya 15 Nzeri 2010. Urukiko rw'ubujurire rwa Versailles rwo mu Faransa rwanga kumwohereza mu Rwanda ariko rwemeza ko agomba gukurikiranwa mu Faransa adafunzwe. Neza Amerika duce dusubira mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda tubabwira ivy'ubutungana impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu bwana Aimable Uzaramba n'abamwunganira mu mategeko basaba umucamanza kubanza kumusuzuma urwaye bwo mu mutwe imbere yo kumuburanisha ivyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yagirizwa. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yagiye mu rukiko ahabereye urubanza rwa Aimable Karasira. Bwana Aimable Karasira uzarambagirijwe ku rukiko arenzwe bikomeye n'abacungagereza bavanze n'abapolisi benshi. Yari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa, yambaye amapingu ku maboko, afite Bibiliya mu ntoki. Umwitegereje mbere y'iburanisha ari n'abamwunganira mu mategeko, Karasira yacishagamo akamwenyura, ubundi akagaragara nk'uri mu ntekerezo zidashira. Karasira yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe ko nubwo yubahirije amabwiriza y'abamufunze atiteguye kuburana.
yavuze ko amaze icyumweru arwaye kandi ko gutegura urubanza ku byaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yamugize imfubyi birushaho kumusubiza inyuma. Yasobanuye ko kuva yagera mu munyururu byarushijeho kumusonga ku burwayi bw'agahinda gakabije amaranye imyaka isaga 20 ndetse n'indwara y'igisukari izwi nka diyabeti. Yasobanuye ko atanga kuburanana cyane ko yemera ashimitse ko biri mu nyungu ze, agasaba urukiko gutegeka ko avurwa bakamuburanisha ari muzima. Karasira aravuga ko yatangiye gutegura urubanza ku byaha ubushinjacyaha bumurega bimutera ihahamuka bigatuma yigarukaho. Yavuze ko amaze iminsi adasinzira arota iby'impfu n'intambara yabonye mu 1994. Mu 2021 muganga w'uburwayi bwo mu mutwe Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya Kaminuza Kigali CHUK yemeje ko Karasira ashobora kuvuga ibintu atatekerejeho ariko ko atatakaje ubushobozi bwo gutekereza neza, akemeza ko byose bishingiye ku mateka asharira yanyuzemo. Gatera Gashabana umwe mu bamwunganira mu mategeko akavuga ko kwikubitiro umucamanza n'ubushinjacyaha bari bashishikajwe no kumuburanishaho kumuvuza, agasaba ko mbere yo kumuburanisha mu mizi babanza kumupima akavuzwa. Arasaba ko byibura Karasira yamara iminsi 7 mu bitaro byita ku burwayi bwo mu mutwe, abaganga b'inzobere bakazatanga raporo bagaragaza uko uburwayi bwe buhagaze. Urukiko rushingiye kubikubiye muri raporo ya muganga rwabajije impamvu basaba ko byapimwa kandi bigaragara ko atatakaje ubushobozi bwo gutekereza neza, bivuze ko bitamubuza kuburana. Gashabana yasubije ko iyo raporo imaze igihe nyamara ihame ari uko umurwayi aba agomba gupimwa nyuma ya buri mezi 3. Nubwo atari umuganga, Gashabana nawe yemeza ko bigaragara ko Karasira yarushijeho guhungabana nyuma yo kumufunga. Karasira wahise asubirana ijambo, yavuze ko nagategereza yamuvuzaga abamurinda bahitaga bamwaka ibyemezo by'abaganga bakabihisha ku mpamvu zabo. Avuga ko ibyo aregwa mu bwenge bwe ari byo yabonye, akemeza ko mu Rwanda ntabamurushije guhungabana kubera jenoside. Yemeza ko icyo bamuziza ari uko avuga ko yabuze abavandimwe kandi barishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi. Akemeza ko na murumuna we yasigaranye yahise asara. Mu magambo yati ko nabonye abanjye babashyize ku kandoye abandi bakabakubita agafuni, murashaka ngo nitware gute? Umucamanza Bwana Antoine Muhima yamusabye kureka guhita yinjira muri dosiye kugira ngo abanze asuzume ikibazo cy'uburwayi bwe. Umunyamategeko Hevode Kayitana yisunze ingingo z'amategeko avuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo ushinjwa yararwaye mu mutwe igihe yakoraga ibyaha. Akavuga ko kuba muganga yaragaragaje ko uregwa akora ibintu umuntu muzima atakora ariko ntibimwambura ubushobozi bwo gutekereza nk'umuntu muzima bibumbatiye ukwivuguruza. Yibukije ko Karasira n'imiti kuva mu 2003. Karasira yavuze ko yagombye kuba n'ibinini 5 ku munsi bihangana n'uburwayi bwe. Yasobanuye ko uko arwaye bidasaba kwiruka ku gasozi ariko ko abenshi barwaye batyo bakunze kwiyahura. Yashimangiye ko nubashobora kujya kwigisha aho bamwohereza hose nk'uko yabikoraga muri Kaminuza y'u Rwanda ariko ko bidakuraho ko arwaye. Gashabana kibaza ku muntu watakaje umuryango wose muri jenoside bikarushaho kumuhungabanya, aho kumuba hafi agasanga umutatari ukumujyana mu gihome. Umushinjacyaha Bwana Vincent Niyonzima avuga ko raporo ya muganga yagaragaje ko Karasira atatakaje ubushobozi bwo gutekereza nk'abantu bazima nubwo arwaye. Akavuga ko mu kumufunga bitabaye urukozasoni. Niyonzima yemera ko mu nyungu z'ubutabera Karasira yabanza gupimwa hakamenyekana uko amerewe ariko bigakorwa n'inzobere zo mu Rwanda. Avuga ko kuba bigaragara ko amaze igihe kirekire arwaye ari ikimenyetso cy'uko uruhande baburana rwizera ubuvuzi yahabwaga. Urukiko rwabajije uregwa niba hari icyo byaba bimutwaye igihe yaramuka avuriwe Indera, asubiza ko icyapfa ari uko bagaragaza ubwigenge bwabo mu kazi. Gusa agasigarana akanyomo gakomeye ko kumva hari umunyarwanda uzahagarara ku maguru abiri akemeza uburwayi bwe n'icyabumuteye. Urukiko rwemeje ko rugiye gusuzuma impaka ku baburanyi bombi rukazazifataho icyemezo kuwa 4 w'iki cyumweru. Indi ngingo yabwiye urukiko ni uburyo avuga ko afungiwe mu buvumo bwa wenyine birushaho kumwongerera uburwayi. Umucamanza yasabye abamwunganira kumenya niba koko afunzwe nabi. Yahumurije uregwa avuga ko binabaye ngombwa bazamusura bakamenya ukuri kw'ibyo avuga. Bagira ubusajwi ry'Amerika Inyanza mu Majyepfo.